Manipur Yaona State Taraga Marida, Lupa Crore, Lising Taret Kachama Marfugumdoi, Lak Nifuganitogi Revenue Deficit Grant, Kaithakhre. Finance Ministry Ge, Department of Expenditure na, Ngasi State Taraga Marida Lupa Crore, Lising Taret Kachama Marfugumdoi Dasmik, Mari Anige, Taret Subathagi Oiba, Post Revolution Revenue Deficit, PDRD, Grant ki senfam Kaithakhre, Grant ase tara mga suba Finance Commission ge recommendation matung ina piba nay. Post devolution revenue deficit grant ki tamag tara mga suba Finance Commission ng kumja 2022-23 gi way na recommend tawkraba state sing adude Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttarakhand amasung Nongsub Bengal ni haire Manipur gi wayna October da taret suba installment thado ki basen fa madude Lupa Crore chama ga marfu dragon ni thoi lak yangkhai ne haujik phawbada Manipur gi apunba Lupa Crore lising amaga chahum nifuga taret lak yangkhai grant release tawrakhre tara manga suba Finance Commission na senba chahi 2022-23 gi wayna state tara ga mari da apunba Lupa Crore lising marfuga taruk chaniga amagi Post devolution revenue deficit grant ki senfam pinanaba recommend tawrakhiba nei recommend tawrakliba grant ase Department of Expenditure na recommend tawraklaba state singda thagi oiba manaba installment taraga ni thoi thongna thadokadaba nei September 2022 da taret suba installment thadokhibaga loidana kumja 2022-23 gi oina state singda thadokraba punba revenue deficit grant ki senfam Lupa Crore Lising Yangkhai ga chani marfu ni thoi lak marfu draga ni thoi su khre state sing na grant asi phangba yabage eligibility amasung grant ki senpham gi chang asi senba chahi 2020-21 dage 2025-26 phawbagi oina assess tawraba devolution yenglaba matung da state aduge senthok amasung chading gi phibam nainaraba matung da marakta leiriba hoba duda yumpham oiraga lepani haire Aruba wahang khudingmak fajaba wahang natte sarad question semliba oja aduna masana semliba wahang aduge paukhum phawba piba ngamdrabade mahiroi singna karamna wahang adugi paukhum piga nei aruba wahang khudingmak fajaba wahang natte haina Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem ge chairman Dr. Singangbam Sarat na phongdokhre wapam asing asidagi hauraga numit humni chupna Lamlong Higher Secondary School amade CC Higher Secondary School da Imphal East ge Wajasing ge Technique on Paper Setting amasung Evaluation gi matang da sathagadaba workshop hogdokpagi thoramda phongdokhiba nei Kosem na senduna Lamlong Higher Secondary School da pangthokiba thoram aduda Imphal East gi manungda leiba tongan ba institution singdagi punna oja chama kuntra na saruk yakhibaga loinana resource person tarung na tongan ba subject singda wangang khe Lamlong Higher Secondary School gi principal L Kamala Senior Hindi lecturer NJ Tampha Tombisu yauna pangthokiba thoram adugi matangda wangang laduna Chairman Dr. CH Saratna Kosem gi makhada chahi asigi September section taraga ni thoidagi hauduna State asigi district khudingda paper setting gi technique amade evaluation ge matangda numit humni gi oina oja singda workshop pangthokuna lakle Imphal West district ge haudokiba workshop ase ngasi dagi haudokliba Imphal East ki asina aroiba nei workshop asina oja singda chauna kanaba piba ngamlaga nei aruba wahang hanglaga phajaba wahang ni haibadi yaroi oja khudingmak afaba ngakta ni adubu oja singna khangliba sing mahiroi singda kadai phauba khangan bangamlabagi haibasi nainaba mathau tai examination amagi question semba matamda question semliba oja aduna phauba khumba ngamdaba wahang mahiroi singna kaidongnungda khumba ngamloi exam loiraba matung mahiroi singna RTI tharakba asi aikoina checksin ba watpa na nei makha tana examination singda asigumba thokdok sing thokanda bai base aikoi gi thau nei evaluation tawba chi yengba matamda taha tawdana section tawgadawani haikhe amaromda Kosem na senduna CC Higher Secondary School na pangthokiba workshop aduda tongan ba institution singdagi punno oja chahumgo humbudra saruk yakhe workshop aduda resource person taraga mathoina tongan ba subject singda wangang khe Thauram aduda Kosem ge secretary CIS Biren Kosem ge controller of examination A Sur Kumar Yaona tongan ba miyoi kaya saruk yakhe
Thauramgi matang da wangang laduna CC Higher Secondary School gi Principal L. Ritana Oza sing na masa na takliba lairik sing ningthina digest tauba tangai fade matamgi matungina lairik takpagi mawongda hongdok hongjin tawgadaba ne ahongba yaudana awonba purakpa ngamloi haikhibaga loinana matamga chanadaba kaya kosemgi syllabus da yauriba si lauthoknaba mari leinaba singi pukningsu changsinki startup cohort amadi startup roadshow-gi XR CM na launch tawkhre startup ki makhada naha lising manga hena thabag pibada natana Lupa Crore chama gu kuntra rom gi polam sing export tawkhre CM Planning Department Government Planning Department Government of Manipur gi matenga loinana startup incubation center MTU amadi Atal Incubation Center SMU Technology Business Incubation Foundation na startup Manipur gi startup cohort amadi startup roadshow gi XR ngasi Manipur gi Chief Minister N Biren launch tawkhre Maitai ST lista chalhanana ba miyam gi wakat mifam positive oiba warep launa ba honari haidabasu recommendation thadriba phauba khongjang halloi Manipur gi yellow me Maitai bu ST lista yawhanduna constitutional safeguard pigadabani haina changsali ba wakat mifam gi saruk ama oina ngasi su schedule tribe demand committee Manipur SDDCM na Chingarel Tezpur Maira Paibi amadi Yaifalamjing Kanglup ka punna khusam naduna Chingarel Tezpur da wakat mifam pangthokre IMC gi online building permission system hangdokre yum sariba singna building by law asi khangna online da submission tawbida u Khemchan October 10 nga fawba da submission tawrakpa register architecture sing lupa lising tara piga ne Town Planning Department na sinduna Imphal Municipal Corporation ki online building permission system OBPS nga si Palace Compound da laiba City Convention Center da hangdokre thauram maduda mahud amadi RDN PR Minister Yumnam Khemchan Imphal Municipal Corporation ki Additional Municipal Commissioner K Chandrakumar SIO NIC Manipur ki N Binod Town Planning Department Manipur ki Chief Town Planner State Mission Director Amrut N Benzu amadi Commissioner Mahud IAS M Jaina thauramgi athoiba mithunglen akhanaba mithunglen amadi thauram mapu oike thauram asiga mari leidana Minister Khemchan hai Manipur da yum sariba sing building by law khangdana pangsada sabana drainage system da akaiba lakpadagi miyam da khudong sadaba kaya thogalle maramaduna miyam na building by law ase khangna ngasi launch story ba online building permission system asida submission tawbira uhai ki Minister na hai building permission asi changkhraga IMC na thadorokte haibagi problem mayam leiriba du ngasi launch tawriba online asi leirabadi problem leiradoi masina yamna transparent leiba ma uhelaga ne loidana tha asigi taraga manga fawbugi manungda register architecture singna online submission tawba amadagi manga fawbada leiba sing lupa lising tara piga ne Aikhoi gi swai gi chanabi da leriba building ayamba municipality gi permission yaudana pangsada sanai hauzik matamasi ahong balak labane building by law yaudana pangsada sabana mawong maril tadaba yum amaga naksinana sabana lambi chapam leraktabada natana yuwa harakpa matamda yamna khudong thiningai oirakpadagi laingang na thaurang ase laukhalakpani haike ngasi hogdokiba online building permission system aduda Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India ki Additional Secretary D. Thara, Associate Town and Country Planner TCPO Sandip Roy, Government's Foundation Policy Head Gautam Ravichandra amadi DNIC Scientist Meghalaya Gulres Soliana online ki kuthang da saruk yakhe Bisnupur Police na yungang tata lot ama fare tongan ba state kaya dage tata truck registration number HR 55AE 0251 da haptuna purakpa yamlaba yungang sing Bisnupur District Police na Bisnupur Forest Gate manaktagi fare haide pawasina high SP Bisnupur Herojit ki mijeng makada district asigi additional SP Ops Ronnie Mayengbam na lusing ba CDO Bisnupur ki team na Jiribam dagi Khaupum Bisnupur Road ki Bisnupur Forest Gate manakta ngasi ayuk pung 3 ka minute ifuga mga rom tabada potsay puba gari sing check tawduna lairingayda Jiribam lomdagi lakiba tata truck ama khamduna check tawrubada yamlaba yungang sing adu lotuno puramba thengnakhibane
हाइरिबा टाटा ट्रक अदुबु थौरखिबा मियोय अदु लिलोंग उसोइपोकपी बाजारदगी मोहम्मद अजीज खान चही कुनगनिपान ने महाकपु वाहंग पाहंग चथबदा फागलबा युगांगसिंग अदुगी मपु अदु इम्फालगे मंत्री पुखरीदगे रुपेश कुमार चही कुनिथोय कौबा मियोय अमगिनी हाइबा खंगबा ngamखे चाउना लैंडस्लाइड थोकिबा मरांगचिंग द जॉइंट सर्वे चथगदौरे हौकिबा जुन कुंट्रादा नोने डिस्ट्रिक्ट के मरांगचिंग द लैंडस्लाइड चाउना थोकतुना मिसी मिना थोकिबा दु जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GIS नागालैंड अमसुंग मणिपुर स्टेट यूनिट का पुन्ना लैंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का खुशमनदुना जॉइंट सर्वे अमा चथगदौरे जॉइंट सर्वे अदु मियोय निपाना साबा एक्सपर्ट टीम अमना लैंडस्लाइड थोकिबा मरांगचिंग द नोंगमा यारेक्तुना सर्वे चथगनै मासिगिदमक रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की डायरेक्टर ना नोने डिस्ट्रिक्ट की DC दा इबा चेरोल थादुना सर्वे टीम मसिना मफम अदुदा लाकबदा तंगाई फदना मतेंग पांगनबसु खंगनख्रे हाइरे थबक पीगनी हाइबा नमथाकी लांगदा थुदुना म्यांमार दा पंदुना लेरखिबा इंडिया मचा तरागा हुमदोय कनख्रे म्यांमार दा थबक पीगनी हाइना नमथाक तौदुना पुबिखिबा इंडिया मचा तरागा हुमदोय मतम सांगना म्यांमार दा पंदुना लेरकलबा मतुंग कनबा ngamkhre इंटरनेशनल जॉब की लांगदा थुरबा इंडिया मचा सिंग अदु अमुकना तमिलनाडु दा ngarang पुरकबा ngamkhre हाइना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वांगांगलोय अरिंदाम बक्सीना फोंदोरकले ममांग थादसु म्यांमार अमसुंग थाईलैंड दा लैबा इंडियन मिशन ना कन्न होनबदगे म्यांमार दगी इंडिया मचा कुंट्रागा निथुइसु कनबा ngamkhre नमथाक तौदुना थबक पीगनी हाइबा मी ललोनबा खुटपु सिंगना पुबिख्रबा कननबगी थबक खोंजेल यांगना पाइखटले थाईलैंड अमसुंग म्यांमार दा लैबा इंडियन मिशन ना इंडिया मचा सिंग कननबा होनबदा लौरिबा थौदांग अदु थागतपा फोंदोइ हाइरे नौनामुक इंडिया मचा तरागा हुमदोय म्यांमार दगी तमिलनाडु दा ngarang पुरकपा ngamखिबा सिमक माइ पाकपा मने थाईलैंड गा ताइनरिबा म्यांमार गे कायन स्टेट हाइरिबा मफम अदुदा म्यांमार लैंगांगना कंट्रोल तौरबा मफम मने लमदम अदुदा लैरंबा खुलाई पाइरबा इथनिक ग्रुप सिंग लानमीना तकथोख्रबा मफम अदु ngak senduना लैरिबने सासिनबा थबक पीगनी हाइबा लांगदा थुरबा इंडिया मचा खरसु म्यांमार अथॉरिटी ना फादुना थमले लैबाक अमदगी अमता चथोकसिन तौबदा चंगबा चे चांगसिंग सुना यावरमदबना मरम ओइरगा मखोइबु इलीगल एंट्री हाइना लौदुना थाजिनखिबने हाइरिबा मियोइसिंग अदुसु अथुबा मतमदा पुरंगनबा लौखटपम थोकपा थबकसिंगसु लौखटली हाइरे म्यांमार दा थोकलिबा नमथाकी थबक पीगनी हाइबा थवोंग असिगा मानना लाओस अमसुंग कंबोडिया दसु इंडिया मचा कया लैरि हाइबा खंगबा ngamle वियतनाम नोमपेन अमसुंग बैंकॉक ना चिंगबा मफमसिंगदा लैबा इंडिया की एम्बेसी सिंगना मतेंग पांगदुना इंडिया मचा सिंग अदु अमुगना पुरंगना बहोनरे जुलाई 5 दा इंडियन मिशन ना थबक पीगनी हाइना नमथाक तौबा खुटपु अमा लैरे मदुदगी चेक्सिननबा एडवाइजरी थोकिबसु लैख्रबने मदुदा नतना IT कंपनी खरना डिजिटल स्कैम थोगनबा मदे अरानबा थबक कया चथै हाइबगी रिपोर्टसु लैरे म्यांमार की नोंपोक थंगबा ngamkhaiga ताइनना लैबा मनुंग हंजिनबा मफमसिंगदा इंडिया मचा कया थबक पीगनी हाइना पुखिबगी वाथोकसु लैरे मसक नाइबा IT सेक्टर सिंगदा थबक पीगनी हाइदुना थाजा हंदुना नमथाक तौदुना मियोइ खुटपु अदुगे एजेंट सिंग तोंगान तोंगानबा इंडिया की मफम सिंगदगे मी खोमबगी थबक चथरे इंडियन मिशन की मतुंगिना थाजा हलब मतुंग इंडिया मचा सिंग अदु म्यांमार दा पुरखे चे चांग सुना याउदबना मियोइ सिंग अदु इंडिया दा मुख हनबा ngamdabage फिबम दा लहेनबने ओइरक्लिबा फिबम अदु येंगलगा इंडिया मचा सिंग अदुगुंबा रिक्रूटमेंट सिंग अदुदगे चेक्शन गदबने थबक पीगनी हाइरिबा कंपनी सिंग अदुगे चपचाबा खंगद्रबदे म्यांमार दा चननबगी वारेप लौरोइदबनी हाइरे आरोइबदा ताबिदिबा पुमनमकपु थागतचरे।